Kwasi Nyantakyi mpanifo etimi a pound say wono emeye president of the Ghana Football Association. Na 2006 wo bono homoni ehwe ye ema Ghana etimi e qualify ye e de call eye World Cup 23 so the same thing na etimi e call so Ghana kopie mu e wo World Cup ya Africa no Ghana etimi asan so a qualify bi mu 2014 ye kopie mu e wo Brazil na bibia etimi akoye e de ama Black Stars of Ghana na mpanifo dodo na ejitum se Kwasi Nyantakyi wa bono homodin ya wono akasa ne nimdie mu no wetimi ema Ghana de hyebeye enkono enya appointment e wo ye CAF standing committee no so a emuso mienu etimi enya appointment e wo executive committee no so esbe influential mienu entamni na nipa dodo na akra ehwe ni mu se obetimi enya CAF appointment bi na eniema nyina etimi akoyie e de ama Kwasi Nyantakyi emra wono so ebeye GFA president no ena Ghana under 20 World Cup no yetimi eje cup no bi e de esi ye naso nipa dodo na no ena ehwe ni mu se Kwasi Nyantakyi betimi abon homodin na wama na dwuma wo ye de so sebe ya Ghana Football Association no ebetimi akwa ni mu 2015 ya dia ombesan so akoto oba na wo mayi president foforo e de ama GFA ya nipa dodo na e ka se emfrisia nwotwe ni a Kwasi Nyantakyi eba association honom no ne modern bo etimi asere nti wo mo hwe ni mu se obetimi akọ unopposed ya wo bia entimi enene nkopre na wo betimi atwa so abo adwumaden e de ama Ghana Football Association.